لێدا خوانیên berpirsên AK Partî her wiha dawî rewşa proseya aştiyê li Tirkiye birêve ve diçin. Akademisyen Doktor Wahab Coşkun ji Diyarbekirê mêvanê min e. Bi xêratî kekê Wahab. Kek Wahab yani niha daxuyaniyên ku berpirsên Tirkiye didin. Wekî ku ji nameya Abdullah Öcalan zêdetir daxwazan dikin. Ti çawa de nirxînê van daxuyaniyên taybetî jî Ömer Çelik Kek Wahab? Via tiştekî normal yani her dualî ji wextan daxuyanî didin hem piştgiriyê xwe digirin berçavê xwe hem jî giştiyê Tirkiye digirin berçavê xwe gora wî peyvê xwe tercih dikin peyvê xwe dibêjin lêbelê wexta em li daxuyanî Ömer Çelik meze dikin em fehm dikin ki hem li qada Sûriyê û hem jî li qada Iraq û Kurdistanê gelek geşidanê mühim diqewime em karin via bi zelal bêjin çünkü Ömer Çelik dibe çekberdayına PKK du qadide de metodi cuda de dimeşi yani de qada Suriye de qada Irak û Kurdistanê de libra mekanizma ki hati avakirin vi mekanizmayı teni Ankara nameşini de vi mekanizmayı da hem Bağda heyi hem Süleymaniye'yi hem Hewler heyi o de vi mekanizma gora vi mekanizmayı da gavi gerek bir avetin prani hati avetin via dibeji yani ji bo wî em karin bêjin li qada Iraq û Kurdistanê de ji bo çekberdayîna PKK anka rewşekî başeyî gora Tirkiye li alî dinê li qada Sûriyê jî metodekî cuda lûra dimeşe çünkü Ömer Çelik jî daxuyaniya xwe de bi zelal anî ziman navbera PSD û Rêveberiya Şamê de peymanekî hatî imza kirin o gora wî peymanê ev YPG çawa daxilê artêşa Suriye bibe gora wî peymanê biryar bidin ji wî saetê şûndê jî via şûndê jî vî meselê ji Ankara zêdetir mesela Şamê yani mesela Şam her min dixwast ez wê yekê bipirsim birêz Coşkun belê her min dixwast ez wê yekê bipirsim yani niha tu zanî Şamda Kurdî jî hate damezrandin piştî wê konferansa Yekrêziya Kurdî îro şand daxuyaniya rojnamevanî jî da ew şandê biçê Şamê ger hesede derbasî nav artêşa Sûriye belê li Rojavayê Kurdistanê Bakur Rojhilatê Sûriyê weke hêza parastina wê deverê be yani mafê Tirkiye heye ji Sûriye re bêje çê nabê tu bi vî awayî bike divê çekê xwe deynin divê artêşa Sûriye li wir be yani mafê Tirkiye heye müdaxeleyê rewşa navxweyiya Sûriye bike di vî warî de yani Ali Mahf Bukhaz'ın tabi mafya Türkiye tüneyi çünkü Suriye evvelivra çava arteşeki avabıkı o evvelivra çava sistemeki idari avabıkı veya Suriye bir yaravi bidi yani Türkiye gerekler hakkı vi meselede pür dahli vi mesele ne belli vakta hun kade meselekin mesele var nameşi yani Suriye anka reveberi ki Suriye geçtik idare bike bivi hezede reveberi ki tüneyi yani Şam nikar Suriye geçtik idare beki neci ali abori neci ali evlekari neci ali siyasi nikarı Suriye geçtik kontrol beki bovi li Suriye çok az hez hebben duxwazin de peşeroja Suriye'de xudi mahvibin duxwazin de peşeroja Suriye'de gora xud tanzimeki dizayneki çebki Türkiye jî via duxwazı Türkiye hesede ji bo xwe ji berê de tehdidekî dibîne o hesede çok az hez kim hezbi de peşeroja Suriye'de Türkiye via buxwaz fakat anka fahm dikin yani berê Türkiye via bi temamî red dikir fakat Ankara dibe peymanekî nav Şamê û Qamişloheyê em dixwazin kar û barê Sûriye gora vî peymanê bimeşi ji via jî em karin via derxin Türkiye jî lûra rastiya qadê kabul kirî gora via siyasetekî nû dimeşîne Ömer Çelik daxuyaniya xwe de jî got
got yani ev got em be hesedere fermi neciviyayı me libra be fermi em buan re danışandına metuni lebel em zanın ne fermi biji fiili libra her du ali behevdure dijivin ya ji behevdure evi çava vi mesele çava biraz coşkun gerem ve geren Rewşa Tirkiye û Bakurê Kurdistanê niham Erdoğan jî dibêje Özgür Özel jî dibêje berpirsên dinê Tirkiye jî dibêjin ku Tirkiyeyeke ber bi bêterörê ve diçe niha amedekariya destûreke nû tê kirin yani wekî ku ev prose dest pê kirî mümkün e destûrekî Tirkiye bê avakirin ku nasnameya Kurdî hebûna Kurdî li Tirkiye divê destûra nû de cihî bigire Yani eğer Türkiye destûrekî nûh ew bi nifsîne û gora destûrekî nûh ew bê îdare bikirin gerek libra de pirsgirêka Kurd çi sedemê pirsgirêka Kurd bûyî gerek vana çareser bike çi wexta em li destûrê mezê dikin Kurd daxwazê wan çi em karin bêjin sê heb daxwazê mezin heye yani van daxwaza dixwazin Kurd li zimanê xwe û çanda xwe biparêzin dixwazin viya de hem di perwerdeyî de hem jî di karê devletê de bikarinin viya daxwaza yekeme adudu dixwazin bira sistema ki rêveberî bo heremê hinkî dinê mahvede heremê viya dixwazin sisiya jî hemwelatî ki wekhevî dixwazin îro Türkiye herçû xwast bê hemwelatê Türkiye giştik wekhevin fakat em zanin di mehfade wekhevî tunî Kurda van daxwaza dixwazin sibê dûspê eger vî destûra nûh têke ve rojeva Türkiye'yi bêguman van daxwaza giştik evvel rojevê û siyaseta Kurjî gelin Kurjî van daxwaza xwe ev binin ziman ha vana çû xas ev destûra nûh tê jî bigirî viya jî Ankara em nikarin tayin bikin ya jî em ji Ankara nikarin viya bêjin fakat van Türkiye gerek ji van daxwaza bersivekî bide yani ev çawa van daxwazê Kurda destûra nûh tê ew bersiv bide gerek Türkiye viya jî biryara viya bide Niha di astan afxayî de kekê wehab di astan afxayî de piştgiriyekî fereh yani di qada siyasiya Tirkiye'de platforma siyasiya Tirkiye'de piştgiriyekî berfereh heye CHP piştgirî dide MHP dide Dem Parti dide işte partiya gelecek partiya deva gelek parti dedin Huda Parti de AK Parti dide şuha inisiyatif gir evin قادان افنه تویید جی پیشگیری که ایگلک مزنج وی پروسه رهیم لی سرکومار اردوان جید بیجی او دناما خود عبدالله öcalan جی دیار دکه دی بیجی هن پرووکاسیون دکارن ببین هن کوز هن پروبلم دی وی پروسه ده دکارن درکevin yani mümkün mesela navxayı Türkiye'de partiyen veke Zafer Partisi eştere bejim veke İyi Parti bikaribin vey proseyi proveke bikin biraz coşkun Keki Cemal Van proseyal her ali dünyayı da vekili provokasyonu yani Van vakti bir prose ki bimeşinin karı provokasyon çebibi bir provokasyon karı hem cühündür çebibi hem karı derve çebibi bu bir eğer hun bir prose dimeşin gerek hun amedekariya Van provokasyona bibin ihtimal heyi sebedüs bejili Türkiye bu bir prosesi bervi bigrin karın provokasyon çebin lebeli ez bawer dikin van provokasyona ev tesireki mezin servi pevajoy nedi jiboçu du tişteyi yek piştkirtiya vi proseyi gelek zede yani İroğlu parlamentoyu jistedi nodu penci partiya pişkirili vi prosesi dedin jibovi via gelek mühim sebedüs bir provokasyona ki hebe van partiya geçtik dici vi provokasyona bisekinin vi tesira provokasyona ji hole rabe via yekem adudu vakta provokasyona ki çebe eğer hun amede bir provokasyonu zaten hun via vala derdixin jibovi sebedüs bir ihtimal heyi karı van provokasyona bir fakat van provokasyona ez baverdikim ev bandura van gelek kem bibin Keki vehab yani jali Türkiye ve me bahs kirnu ha gerj ali dünya Kurdi ve em be axefin yani pişgiriye ke gelek berferah cihana Kurdi jibo ve proseye taybeti jiya serkirdayetiya siyasiya başure Kurdistanê
طایبەت یا جناب سەرۆک مەسعود بەرزانی گرنگیە vêyekê çawa di nirxînê birêz coşkun piştgiriya Başûrê Kurdistanê taybet ya Cenab-ı Serok Fermi. Viyat gelek mühimi çünkü bir proses bu baş bir meşi piştgiriya Reveberiya Kurdistan gelek roleki mezin dilizi çünkü emzanın endamı PKK bir pranili Kurdistan'ın eğer PKK sibe düsbeji çiya dake ve evi dake ve Kurdistan'ı sibe düsbe PKK vakta çek berdi ihtimala mezin evi çekiyor liberalı aha Kurdistan evi deyini jibovi Reveberiya Kurdistan'ı libera roleki gelek mezin dilizi. Teni ne jibo çekberdayına peki ki emzanın mesela jibo Suriye'de hezen kurdade cudati he bu jibo wan behevdure tevger bibin behevdure şandeki bir şeyin şamil Braji mesela Reveberiya Kurdistan'ı o Mesut Barzani roleki gelek mühim list. Van proseyede yani hinki faktör hedin kadar avan proseye tayin dikin. Ki pişkiri dedi ya. Yani gel pişkiriya gelek mühimi, pişkiriya rihastin gelek mühimi, pişkiriya devleti gelek mühimi. Lebeli teni bivana nakade. Hezen dini yani hezen heremi o hezen derveji eğer vakta pişkiri bidin van prosese bir çağı serkeftin avan prosese ihtimal abi zede dibe. Hem anka viyadi binin hem le ali hezen derve navnetevi piştkili dediğim bir proseyi hem jî hezen heremi bilhassa Reveberiya Kurdistan'ı o Mesut Barzani piştkili dediğim jibo bir ez baverdikin veya ihtimala serkeftina bir proseyi gelekzede dike. Spasiyet etkim Dr. Wahab Coşkun ku beşdari bername.